nastala je respektabilna sila, Armija Republike Bosne i Hercegovine. To je bio odgovor običnog bosanskog čovjeka da stane u zaštitu lične sigurnosti i državne opstojnosti. Bilo je to vrijeme kada je na ispitu bila svijest i savjest svakog njenog građanina. Na putu izgradnje suverene države Bosne i Hercegovine u odbrani slobode, časti i ljudskog dostojanstva mnogi borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ugradili su svoje živote. Pozivam vas da učenje Fatihe, minutom šutnje ili na drugi, svako na svoj način, odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Neka je rahmet i pokoj njihovim dušama, dužno sjećanje i poštovanje i velika hvala. 15. april je i dan drugog pješadijskog rendžerskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji u okviru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine baštini identitet i vojno nasljeđe Armije Republike Bosne i Hercegovine, čime se čuva sjećanje na preko 200.000 boraca svrstanih u 7 korpusa koji su branili državu Bosnu i Hercegovinu. Pozivam brigadira Ferida Mazalovića, komandanta drugog pješadijskog rendžerskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, da nam se obrati. Uvaženi predsjedniče, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, gospodine ministre, zamjeniče ministra, načelniče zajedničkog štaba, gospodo generali, penzionisani generali, predstavnici međunarodne zajednice, organizacija, snaga i diplomatskog kora, predstavnici boračkih udruženja, kulturnog i vjerskog života, predstavnici medija, gospodo vojnici i starješine, dragi naši prijatelji. Iskreno vas pozdravljam i ispred komande i pripadnika drugog pješadijskog puka želim dobrodošlicu na današnju svečanost. A svima vama koji današnji dan baštinite, da li kao ponosno sjećanje na pripadnost Armiji Republike Bosne i Hercegovine, da li kao pripadnici puka, čestitam na zajednički praznik 15. april, Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine, dan drugog pješadijskog rendžerskog puka. Poštovani prijatelji, dragi gosti, pogledajte stroj ispred nas. U njemu ćete vidjeti dokazane patriote, ali i mladost, hrabru i spremnu da odoli svakom izazovu. Danas svaki čovjek, svaki pripadnik armije, širokog patriotskog fronta, svaki pripadnik puka koji je pod barjakom slobode ustao u odbranu civilizacijskih vrijednosti, časti i dostojanstva bosanskog čovjeka, s pravom može osjećati ponos, i to iz mnogo razloga. Jedan od njih je i ovaj stroj. Mi stariji, koji smo nakon Dejtona ostali u uniformi da gradimo jedinstvene oružane snage, u ovom stroju, između ostalih, prepoznajemo i djecu svojih saboraca i palih drugova. Prepoznajemo ozbiljne čuvare Bosne i Hercegovine. Prepoznajemo nasljednike tradicije hrabrih bosanskih vojnika. Na licima ovih mladih ljudi, osim vedrine, optimizma i pokoje bore, prepoznajemo i onu dobru bosansku istrajnost da postanu bolji i najbolji u svojoj profesiji, da se osposobe i obuče za pojedinačnu i djelovanje u kolektivu s ciljem izvršenja dodijeljene misije. Ovo su ljudi u kojima nećete prepoznati samo polugu stvaranja povoljnog sigurnosnog ambijenta, nego i kolektiv koji je u svakom trenutku spreman preskočiti u pomoć građanima širom domovine. U njima također možete prepoznati i glasnike mira koji su spremni u međunarodnim operacijama svim ljudima dobre volje prenijeti poruku i ličnim primjerom svjedočiti
da je posle rata uz malo hrabrosti, volje, tolerancije i razuma moguće nastaviti zajednički život koji će voditi boljoj i svjetlijoj budućnosti. Oni to znaju jer oni takav život žive. Tako ste ih vi odgojili i vaspitali. Dame i gospodo, govoriti o trnovitom, ali svijetlom historijskom putu Armije Republike Bosne i Hercegovine, od širokog patriotskog fronta, Patriotske lige i drugih patriotskih snaga, preko teritorijalne odbrane, do respektabilne vojne sile danas i na ovom mjestu, a posebno pred ovim auditorijem, je velika čast i zadovoljstvo, ali istovremeno i odgovornost. Odgovornost zbog onih koji su svoje zdravlje, mladost i živote ugradili u temelje Bosne i Hercegovine, na čemu im se s dužnim poštovanjem zahvaljujemo, njima i njihovim porodcama. Ali nije dovoljno samo govoriti, treba konkretno i raditi. Zato ću iskoristiti priliku da vas upoznam sa novitetima koji dolaze iz našeg drugog pješadijskog puka.